Okey, kita boleh move on kepada example seterusnya. Yang ini soalan macam ni memang takkan keluar exam sebab senang sangat. So kita tengok contoh-contoh soalan yang boleh keluar dekat exam. Okay, let's go to this example. Y sama dengan x square plus 1 to the power of x minus 1. Okay, so ini payah sikit sebab dia ada polinomial kuasa polinomial. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat. So first, we apply ln on both sides. So kita akan ada ln y sama dengan ln x square tambah 1 to the power of x tolak 1. Okay, lepas tu bila kita bawa x tolak 1 tu ke bawah, maka kita ada x tolak 1 begini, lepas tu ln x square tambah 1. Okay, so dekat sini kita dapati kita ada dua term. Okay, dua term yang didarabkan. Maka dekat sini kita kena pakai product rule. So kita ada u dekat sini dan kita ada v dekat sini. Okay, so differentiate ln y tu tak apa, kita hold dulu, kita differentiate sini dulu. So sekarang kita listkan. So u adalah x tolak 1, maka kita punya u prime adalah 1. Lepas tu v kita adalah ln x square tambah 1. Maka v prime kita adalah 1 per x square tambah 1. Differentiate x square tambah 1, kita dapat 2x. Okay, so sebenarnya 2x per x square tambah 1 lah. Okay, kita biar macam ni dulu. Okay, so dengan membawa maklumat ini, kita boleh gabungkan mereka semula balik. So, ln y dia akan jadi 1 per y, y prime. Okay, lepas tu sebelah kanan tu dia product rule. So, kita ada u v prime. So, kita ada 2x darab x tolak 1 per x square tambah 1. Okay, so kita ada 2x x tolak 1 per x square tambah 1. Itu baru u v prime. Sekarang v u prime pula. Okay, so v u prime kita dapati kita ada ln x square tambah 1 darab 1. So ln x square tambah 1 je lah. Ln x square tambah 1. Alright, and like I said before in the previous example, kita nak make sure yang sebelah kiri ni tinggal y prime je. So kita bawa y ke sana, maka kita dapat y prime sama dengan this whole thing. Kita tulis balik je. Okay, tapi kita letak kurungan. Sebab apa kita letak kurungan? Sebab kita bawa y ke sebelah, 1 per y, so dia jadi y kat sini. Okay, so sekarang y apa? Kita tengok balik soalan. Y adalah x square tambah 1 kuasa x tolak 1. So tulis je balik. So kita ada x square tambah 1 kuasa x tolak 1 dan benda ni salin balik je. Oh, tak muat. Okay, sekejap saya adjust sikit. Nah, beginilah roughly. Okay, so itulah jawapan akhir dia. Perlu tak nak dirap masuk ke apa ke, tak payah. Okay, kita boleh kata dekat sini sebenarnya, ni, dekat sini ni, dah full mark dah. Okay, awak tak perlu nak darab masuk ke, nak samakan bawah ke, dah tak perlu dah. Okay.